Assam State Disaster Management Authority pen akimia hukum kapaklang tu jakong troksiar ni pen curfew por anikang samhinia por pen atap ko por an kihon. Langsoliet lapen borlang perara dapan Karbi ang Long Autonomous Council pen kuwiya klim kironta. Kasumari Chariali lapen dong puda parai harai kacika batulong kontraktor pen kikim patang tide. Kardom, Karbi Prime Time along pen nili Samira Singh join dikit herpi non pertang ton pen arjuik tha. Assam State Disaster Management Authority pen jakong troksiar ni pen rong lapen rong supiapan akimia hukum paklang pontu. Jakong troksiar ni pen rong lapen rong supia long kecheng tuji hukum kimia teng curfew por anikang samhinia por pen puthot adap hoa por an hotpon. Kulat Hithi Hotel Restaurant lapen dhaba kang por apranga teng thotsi paduthu mati anikang samisia por plingluti chojor cholanga mo chirim ponang po. Golf private saihem kachali ehem apranga teng anikang sam isia por anchoji kang pulongji. Auto rickshaw auto lapen taxi long driver lapen banghini beji kache thaplongji. Adang hinia karya long inur beji kache thaplongji. Soarlo lapen osomar damlongji. Akimia hukuma teng mas kadu kabi en vegnangji pusia hukum kipi paso. Karbi ang Long Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hangari Dengpen Langsoliet lapen borlang perarat tumpan kuwiya klim kirontam birta kad news asai hemalong birta angle. Kuwi katiki penta mithanga keng charchap un lapen charchap unang pupua kimang pen lumbajonga habar difurong supi pen angtan kidot tumpan kuwiya klim akijoy pen kirona sai dengpon lo. Nasonsi pinile thota lumbajong constituency ke parlu langsoliet lapen borlang perarat tumpan idona long rong pharu isia kuwiya klim ronpon. Non kirona kuwiya klim jong si pareng thek lapen lana pami pulti kiwangje ningkan pen ki idona long rong pharu hinia kuwiya klim ronji pusi kuwiya klim kirona mai long CM rong hangpen ningje. Munthi parsik si jene tum kowe rong pharui si adon tina ke joy penang ronik po lapen pininyo sina tum lana pakalo pelong de perenget pelong de muning bage rong pharu ini ni double na tum panang ronik po Kuwiya klim kiro namay long EM Amar Singh Tisu, MLA Vida Singh Ingleng, MSC Ram Singh Timung, Difu Municipal Board Chairman Rakro, Board Chairman Atum Johnny Timung, P Rengma Lapen VDC Chairman Vida Singh Hansi Atum Chitongdon. Tinda me orenga war sagi piet unelo. Ano tina bang putina bangke sakuri bakuri tum piet unelo. Ano tina bang puang piet me kamjam piet unelo. Sita lahayong si awar sa ilitum longlo pelong te kacuti kiara to mapanjong sa ilitum lahaya awang sa pilo pelong te alang litum ame thangaking kacar jap je phangke alang litum un podon mang litum nang tum echok no laso kuwi echok long te lake rong pharu isina tuma atiko bolong eno banang to abiri long eno hala elo pelong te na tum bangke lana un la si pininyo sinatum lana pakalo long rong pharu si pereng un pulong te muning mangge rong pharu ini ni pik podon mal itu la si don mal itu la det kali ni itu Karbi Autonomous Council pen kacutu kira atau mafan penana ke joy hormule tum pilo nona lang kapre bangge non jewan nilip konsensi hala dawa theso mikti hala dawa theso aklima ke joy ni tum roniklo lasi rong pen ke kom nai cha kowe rong pen sita me gurmuris padun nang po biti padun no plan itu ke kom nai ta rong pen ke kam no suri si ke long pon po lasi kaching hon korte la pen ingiratum pinila CM sar agriculture niliphan hukum nang pipen dak lumbayong angkang an adon tin rong harui sisi kowe ke ron pon nang litum pon pamekara chuarche pamekalo pulo tanda ako muning abangke rong suri hini nang pitu ko lapem ke agriculture department of market thongdo isi bange production manla kowe so kachili ka no wela nang ke ron nang bango lapem isi abangke marketing nang litum la ke chuarche pojong si chojora dimawe chojora thai velo pande ne to marketing department do labang so officer pan nang litum jong si juga kuri lo pelonde ador kelong pen nang litum ahor mohor tada chojorong po la penisia bangke mechanical mane lada
tractor na subsidy nangi pipondo power tiller na subsidy nangi pipondo power pump na subsidy nangi pipondo lahai ta nang litu yong se nangi pulon tangte agriculture office long bangoi 50% subsidy ta do 60% subsidy ta do nang litu long pon po la pen tractor usatame la bangke 5,50,000 lage sarkar hin pensi nang pipon po Langpher MSC constituency ke parlo dong phuda pen kasumari chariali parai harai ka chekap jepan kikim kiranga dolong piniarnian ta contractor pen kipetang ti deda jok hawara tum kachlenga phan kisung ka chichak nanga berta kat news asai hamlong bertang le Assam along cabinet minister Barim Sumronghang minister Kikhi Bomahut si labangso adolong kipakim jiaphan contractor star so tiso aphan pekponlo sitami nona ningkan so seitang lo kikim kirang kitang ji kali anujok hongni silam toramat badoko lasi lapuson contractor phan ke Assam government lapin Karbi Anglong autonomous council ki japonatum langting pumapusi hawara tumpen ningje radu tumpen kapachini pona tengki pariwartan sarkar banglo pupen dolong kimialong chehla tunlong pupu ningje thelu ponta dolong kilong tunji kali mithang rat pen kachirong atangka pen kasilam cheka dolong si chehla tunang pomlang pusi pachini pon lasi laso dolong prapjen pen kapatang jepan Karbi Anglong autonomous council CM Tuliram Ronghang lapen local MEC Ramsing Timong tumphat rada tumpen kachuning bipadopon Suri hini ra inquiring kana Parman proxy kebra hini yang deng wana mot sogbe kalong pacheton tunsi range of forest office eastern range bokazana hinpen patirpi ponsi jakhong ni phai trogar ni bokazana high secondary school along thengpia klim ki asai kidenga berta pherang ki bisnu lek thepen bertang pale Jakhong ni phai siar ni pen ni phai troxiar ni an ni troxia baha wana mahotsav week katalona long pacheton tunsi range forest office eastern range bokazana hin penta thengpia klim rong pharo hini sose bokazana high secondary school abiri along ki asai dengpo thengpia klim ki asai long ACF Jiwan Chandra rong pi pen danglok ing nam rai ko masai tumta chitong dunsi sayang deng misen pen pachunpo normalom so porphan berta mongton ponsna আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ চৰল হয় পকচকৰ জিনজিনটা নাংনা এগাৰ কয় বং মানাই বাংছৰাক থানে পকচকৰ অং Pipono bong. Pipolote. Igar ko ni pokchokora luti men duway nang nam bidam thani chichakon elo. Ajo porto lo ke bong. Pharmacy jingkira po bunan ke. Dam lang no hi kilong bang puji minni. Pokchokor do way nang pidun tha. Lada ka tok 24/7 open po. Zero anteng puduman. Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum Alon Medical Store ke 24/7 ingpu ponlo. Lahan lo Alon Medical Store Icheng si Karbiang Bongpen Kang Pucheng Pharmacy. Labang so pharmacy rake 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long poniji. Lapen kilong le adawai nangli order pikang lote prapjin pen long poniji. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nanglitum tame humring non. Anso se kachini jiaphan aber kipia number along humrik tami dihina mopi putot berta lamang thulo Bokazan subdivision arlo khotkhoti along leaning koiso se bhangnep thulong pusi kad news along berta nang pale Bokazan subdivision arlo khotkhoti along Dimapur pen Bokazan anat inut kiwang boma bang phophan langchari dunsi raikomatum leaning koiso se bhangneptun bhangkiwan chongho bang phoamen hojai santi bonasor bhola park arta thongkya prati khampusi raikom pen pangthe bhanga hithi along lasu leaning koiso se abhangador sika lakhini doji puta raikom pen pachini খবর আসলে মোৰ আমাৰ প্ৰতি আছে মোবিল ভ্ৰমণ এটা নাকাজ এটা কৰিছিলে আমাৰ ফটোৰিতে তো প্ৰায় 10টা বজাত এখন পেছেঞ্জাৰটো আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিলোঁ য'ত আপোনাৰ 20 কেজি গাঞ্জা পোৱা গৈছে আৰু ভোলা পল নামৰ এজন মানুহ এৰেষ্ট কৰা হৈছে তেওঁৰ ঘৰ হ'ল হোজাই কিমান ধৰা আছিলে বস্তু নি স্যাৰ 20 কেজি আছিল গাঞ্জা বজাৰৰ মূল্য কেনেকুৱা পাৰ কেজি 3,000 কে Pini Karbi prime time kila pansa kang ton paglo 2 mi thagmi kurbang thu